Ngi Aishame Kaburo Bajinyaro Ngi Rala Kikti Shame Try Banyaro Kerteng Jong Me Ngi Aishame Kaburo Bajinyaro Ngi Rala Kikti Shame Try Banyaro Kerteng Jong Me Melong Bakra Mileki Kambabakra Amnan Shuba Komami Amnan Shuba Komami Melong Bakra Mileki Kambabakra Amnan Shuba Komami Amnan Shuba Komami You deserve the glory and all the honor as we lift our hands in worship. We praise your holy name. You deserve the glory and all the honors, my Lord, as we lift our hands in worship. Praise your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Ni Aishame Kaburo Bajinyaro Ni Rala Kikti Shame Try Banyaro Kerteng Jong Me Ni Aishame Kaburo Bajinyaro Ni Rala Kikti Shame Try Banyaro Kerteng Jong Me Melong Bakra Mileki Kambabakra Amnan Shuba Komami Amnan Shuba Komami Melong Bakra Mileki Kambabakra Amnan Shuba Komami Amnan Shuba Komami. C'est juste c'est un nom Melong Bakra Mileki Kambabakra Amnan Shuba Komami. Amnan Shuba
man ko tuai Yuan man ai ke jingai ngo thang shame tuai Yuan man kenya ke jingai ngo ablay jinga tuai Oh hallelujah 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 me long ba krau me le ki ka ba ki ba krau tuai hallelujah Deyame tang yame tuai kapuram baro kane yes my Lord Jesus Deyame tang yame tuai Deyshame kaching yaro baro Deyshame tuai Deysho Jisu Deyshame Jisu Deysho Jisu Jisu Amhangi tuai amhangi Deyhame tuai Long kapuram kaching yaro kaching penon buram baro Atwa minay ho Hallelujah Hallelujah Oh ngine ban beteng ban ya ro yu beteng ke jong tuai ka hima ke jong tuai kan wan par ka man ke jong ble kan long Amen. hangi Hallelujah. kum ba beneng Yes, Hallelujah Lord. Hallelujah. God tell me you speak it's your Let your will be done in us here on earth as it is in heaven. Lord, you rule and reign in power. Besides you, there's no other. You alone. You're the sovereign King. Jesus, Lord, God of all that lives and breathes. We proclaim you are Lord of everything. Praise and honor, all authority, strength and wisdom, power and glory are yours forever. HIMA trong mi can wan mon trong mi can long hangi hagum do kumbaga long hangi try me bat ya ka jing sin shar hak i trong me ka it yar mat ka por sim ki sim bilong Jesus Christ try ki jing long baro even now we long play hang over Jing ya roba Peter bakra
Not so dry. Oh, look at the young strongy. Banging up with the young strong. Hey, I can't jump me. I can't jump me. You're dreaming in la bench at boy. Oh, why got up on the chin line? God, but me. Jing shep dingy jabaro. I can't jump me. You're dreaming in la bench at boy. Ring God, but me. Jing shep dingy jabaro. Ki jabaro. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh, Try nhai ngộ yên đi try ngộ yên đi try. Oh, mà lòng bạc crown Jesus. Yes, Lord. She should try. Jesus. Ki hajar pating benri. Ki demban yamani. Ban roi jing roi bam chukot chukon lang broy. Ki balale tashwa. Baro ki ban yes. Kin roi jing roi bam chukot chukon lang broy. Try.
xiêm kỳ diệu ba khối chứ nó men nhai lâu ba khối men nhai lâu. Yes, Lord. Khi anh em kiên nhẫn Amen. ba khối khi chính thao berdalam ba khối milam lakin diam ba khối men nhai lâu. Trái bên riêu kiên hoài ba khối yêu xiêm kỳ diệu ba khối chứ nó men nhai lâu ba khối men nhai lâu. Nhai hoài ca nhai hoài khi anh em kiên hoài khi chính thao bernas ba khối milam lakin diam ba khối men nhai lâu. Kami ngirway dengan cingruan. Yo yêu tao mà khuất tao mà song. Halor ka khen. Yo yêu mà song halor ka khen. Yo yêu tao mà khuất tao imani yo mà khuất tao imani yo Ka ba chaliw ka donot ki anyang. kiên hoài ba khối khi chính thao berdalam Yo idang ya ba khối men nhai lâu. Trái bên riêu kiên hoài ba Kanong viet ni ka chat ben real kan ruay. Kan ruay man mani yo twa. Am shoy ki cingruan. Cho ka berkay. Ini ki cingruan cho ka benay. Ben benay ini ki cingruan cho twa. Cái sngi cho cái chính ai ngủ có trong yêu play yên ruai bạc khôi sau đông cả khét cái trong hồ yên ai lót sâu cái bura yên ai cái chính cái nhà cái bát đầy biang cái bà em cầm đây cái chính cái nhà cái bà yap cái bà em iway pay iway yên pen lót ya cái por cái trong cái worship team nang sim cái por cái bà pura cái trong pi mane yêu play. Char halor baro
Gizing how
Oh, tang yame ubade, me shong hagake, me sunshara gachiko chome. Oh, me sunshara try, hallelujah. Imani yame try, idam sim yame try,
try. They can deal ki jongi. Shiva mo. We worship you, Father. We money may try. Hallelujah. We worship you here, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I shall make a ching rock about strong tam go through. Oh, and why can I catch in Roy? Shall we in show?
great God of heaven and earth. Jesus, our Savior, you're worthy of it all. Oh, hallelujah. We give it all, we give it all to you. We give it all and God, we give them hallelujah. Nyala chame, twai. Kaching your room, hatchron, makledo. Twano halona, hallelujah. Kaching the Purang Barakutra. Oriana Mashade, twai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, God. We praise you, Abba. We praise you, Heavenly Father. We praise you, Savior Jesus. We praise you, Holy Spirit. Oh, yeah, kaching your worship, hallelujah. Kublai ko pa. Kublai shibon ko try. Mami priang iga ching yaro ka ching mani ching iri ka step ko try ablai chang hallelujah. Amen, but amen. Skong pa ban chong ni ka por. Come jump to try. Kajing sing one ka HIMA ka jome kampat kot. Dena kata-kata iya nga bangadang beteng. Sanggata bila suatu. Ngadang beteng kena ngagadi kesengi nomor ba kampat kot kajing sing. Oh gambar ngong haleluya. Ong haleluya. Lingkot ngakwa bonong kumne. Kawai na kajing kerku ka ba krautam ka ba ublay u kerku ka ni kajing sing kata kalong ka presence ka jongu. Yes ngau. Bakata ka presence ka jongu ka penla yo nong tem ka penla ye kinong ruai ka penla ye kinong yalam jinga sing ka penla ye kinong duai kamtam ka penla ye kinong keren ye ka ketin ka jongu blay klemau ngimla ong bar nga haleluya ong bar nga haleluya ki argot ki pastor na Nagpur pastor Saroj baru pastor Prakash ki hadin banga pa ya ki bakin kento e Japanga ni gajing seng ha office jonga kamonde ki anak ngimpat jo jing seng ka bakum kane ka jingem ka jongi bat ka tang ka jo ka comment pun ba ki pastor ba ki weipat ki syakri ki jongu try ba kane ka jing seng kala long kam kerpang ngis ngau tenat ban ken mau ya ki kam ki apostle ka no ka pra habo Philip u yalap ya ka gospel ka don ka jing kamen ha ka nong ba joy in the city ngakwa ban itu pi ka ni ka jing seng kala pen kamen yo pat nong shong snong juga nong ba bat ka jai ban rio ong ban nga haleluya ka don ka jing kamen ka ba kraung in selit si ka tin ka jong ublay ngan keren ya ka khubor ka badang sa nginang keren na gani ka por tamaga don ka digajing penbena ka badon kamba santarek jong ubnai banwan November usyakri jong utrai pastor Hamlet Raji pastor Rangba the founder gospel fellowship in sawan ban keren hang ni art legislation in keren ya ke new pau tayo jong Daniel ketika jing hikai kaba kham kaba kordor ba ngala asngap ye i long jing khu ba ngaya compare ye i bar ki wei pat ki pastor shitlup ka perthai ka jing hikai ka jong i ka shai kadar nganganom la kumta in don art legislation ka jing kerpat kalong ye baro ki pastor ki basan ki evangelist nang tapade ki kibasan bat ki deacon bakin don ban ngangan ongru ye kinong tray gospel bakin don taga di kecing kwa bat pinwan kanang bat ngin persyang ban arrange sekano karukom ngin le namar banginom le pasi ngin don hang ni lakom nong di bandon kecing bam sngi ngin penbet ublay unsa pendap ong bat nga haleluya ong jambar nga haleluya ai ngoyo ublay ngi sngo gani ka sngi komenta spirit of laughter. Nega diga jing doai sakawi per ka level. Dan kali we na kinong tray pastor kay ka bancha nang ne sa sansnem. La ne si postnem la kali we para ba ya tray lang. Ben nga ong la da ka balang kadang yai bu bet ya la de ki ai ki bakraw kinang cha.
ngin ino ya kapulu syadien san henriu henyo terek ladala ngin sepembet bahana do sau terek ngin sadon kejinga sengnong trei haupnai April san riunyo lane sau san riunyo hangte hajrong kata kandai kabam krau bani kabaladab haleluya ong jambar ngong haleluya ngin don hangte hajrong kan penlong ya kanong ba bakan pai shikani kani ketika revival prayer center ong jam haleluya haleluya Bud nadien jonga, bud daga jingit, kokpa jongi ubahabening. Pimpat ya keren lut tarai, pimpat ya duai lut. Kokpa jongi ubahabening. Long bakhut ka kerteng ka jome. Wan ka hima ka jome. Long ka mon ka jome. Haka kendo kumbahabening. Long ka mon ka jome. Hapo jonga, haka jingim jonga, haka yingka jonga, kumba kalong happening, kumba met mu, kumba met plan, kumba met mud, kan long kumta bat ngable, haka kertengu Jesus Christ, hallelujah, amen. Belengim ciyeng ini kublai paralok akan ikasngi, ong bet ka hima ka jongu blai kaladap buan nafi. Kublai kumta, dah kumta kan maba, ong bet, ha, kalau dah buan api, haleluya, dah kejikubat, Islam mah, mendai dah argon, mendai dah lagi ikut Islam, mi freeze worship, mi nak tu, fi bala lebawa wan, haleluya, ngi ai kublai, ya kita kiba pet ma, naka online service, kani ketika online service, kiba yoi kiba pet, ya ka Christ Tabernacle Church, kani kasngi, ngi ai kublai ya fi. Haka kerteng ka jong utrai nong penem Jesus Christ. Ngaket pinia kublai paralok haleluya. Kublai paralok haka nega por gamda. Kanega nega por ka ba krau ka ba man ka jong utrai. Haleluya. Utrai hap ailang berarle kelima ba lari. Haleluya. Secesien yo don ki ba kani kasien ka maningkong ya fi don haka nega yang mane. Syurakti ngi kawaban yo iya fi yaki kiti kejongpi wei ar lai dang don shu saw san riu nyo prasibun ba kidon kibadon seporu ngin saduai kidon kiba dang don hapo kaliru namar ba ki stom ngin saduai yaki ka miracle ka jongu play kadai kaba shisha bat kanang janang ne syakman ong jambat nga haleluya. Dan orang biang sejasian ke balang kamdai ke organisation. Yes, no? Kamdai ke seng bahalang ke balang kadai ke met ke baem. Ke bawana bening syaka kendo. Kamdai ke niam. Piwalet sengu kuslai ke kentien kelim niam. Kaniam lele long kumnuru. Ino ya ka. Ngingile kumnu ngimi nakan niam. Ngidon haka met ka baem. Ong bat nga amen. Girong sika met ka baem. Ong bat nga haleluya. Ong jambar nga haleluya. Ngingim kuwa ya keren syu bakaniam. Ngikuwa bankam siliang naulain jukaniam. Ong bat nga amen. Ngidang don ringkat baganika. Theme wan ka hima ka chome. Bat ngendang ya keren ya kanika benta. Hakanika sengi ko mementangin keren siapangus im jong kata kahima. Ong bat nga amen. The king of the kingdom. Msim yo keren dai namar ba ngi duna ke session demo. Dai ngimla ban keren lon. Ini keren siapangus im jong kahima. Ong jamong haleluya. Nganom pen sange ya kejing pulia jonga kanang bakan bang ngan pulia artali ki dekhot kiba nang tanga pen song nong rem ya kan ka kubor hey shimyu kulom jong pi rudak na mambanga wat shitom ngada pen shitom plit ya ka bible ka jong pi haleluya haleluya tadi ka kitab jong no itol pa Isaiah
Hakalong balay pulay ka dekot ka ba arpawar. Way. Kitab jing penpau kalong ka ba kat kendai dekot ka ba kat riau. Ar. Nakini kin Krisyan bat kin ainong rem yangi ban keren sa pangutaus iem jong HIMA. Ude way. Komno. Ngan pudi. Namarutray ulang unang bishar jonge. Ude judge unang bishar. Utray ulang unang tawan jonge. Lawgiver. Utray ulang usim jonge. King usim. Unpen yangi. He will save us. Ong bat nga hallelujah. Ong jambat nga hallelujah. Mdon manu pelai yangi. Day mau. Ong bat nga ong jam ong hallelujah. Ngan ong biang sisin. Utray ulang unong bishar jonge. Ulang unong tawan jonge. Law giver. Ulang usim jonge. Day mau. Ban penem yangi. Beradi nanti kitab jeng penpau kat kendai. Rekan kebakat riau. Ngan penbet ya kan translation bu bet ya ka kumnem. But halor jongu kadon ka jankop. Lanela penkop yau daka jankop. Hallelujah. But halor ka lebong jongu ka kerteng balato usim kisim baru try kitry. Ong jambat ka ong hallelujah. Ang jambat ka ong hallelujah. Kajing snowbang kita kot lada pi shongkop pi duai tang hang ta pi slok baru blay umen sim jungu blay unda kerkuya pi laka ktien ka bakod ka ba em ka jongo. Haba kren sa pangunus iem ngin kren mdon way pat o Jesus Christ o Deus iem jokis iem. Way o Deus iem joka HIMA ka jongo blay. Usyong ka ketika mon ka jongo pa walet kelet ka don ka great white throne hakabau kpa usyong hangta walet kelet pale kadang ka last judgment lane kata ka jing bishar ka bakat doe haba kata ka great white throne kapau ka kendo ka beningkong bat ka beningkong ki pet no nakamat juga ka ket ka klempat keren pet melap jakashu yeke ong bat nga hallelujah. Tabalay kalet pale ubleu kpa ubleu kon baru ubleu mensema kon kilong uway ublay ong bat nga amen. Ana tau Dr. DJS Dinagaran udah ubriu jengka jing duai uba kordora duga dagada kat pangarang syong duai wang agawe gasay. Hadina tangala penlot ya kapor jengah ka jing duai. Kene kensan ngayo iya ka ketika bahe ba kawan hajan jonga. Bar hadina taka penlong yang ngabangan kenti joj hakata ka keti. Bakata ka ketika yang syate sa sahet beneng. Kara yang asyadu ka beneng ka balai upolru uyat lenti kumta. Baradina ta lapen poi yang asyadu syatei. Sajan juga taka ket kabale kabapernai ban pet ban kami ngam sngong nuot kating shan kataba ban ngamla ban yo i ban yo to ba syong hang tei uba kren ngakyo so kadang kata ketien ke bakren hang ta medon kam ayu beradina ta adina ta wong namar bangala kyo ngala syap tieng falat wong ngadona khamat jaga dekat wong ngakwa yaki gift of the Holy Spirit. Yes no kata kadika yaki biya interview badu benihen baradina ta don way bahikayu na syadian. Yes no wong ong ngadon kam yame tadi ukfa bah beneng baradina ta kai ke bajangan itu ifi wong pa ngadon kam yame ki gift of the Spirit kin kotno kupaw ya ini bam jugat ani tamangan nembatay lut
ya ke doctrine of Trinity ka ka krau palat ngaong habang ya slok baru try pa yo nga bakala nganom klet kadon ka great white throne ka ba mesyong bat nga tip udon ukon baru kon ulong usim juga ka hima ka junggu blay ong bat nga ong hallelujah la pentik na ya bau de usim nadu badang ka swaban tan suka ya la tip bau de usim tadi ka Bible ka keren nginilit bat nga manta sa pangu Jisu usim juga ka hima haga gospel kat bakum Matius sakal no ba ar haga kot ka ba ar bat ka ba pra kini kalong kubur Christmas mo Henry bentang ya keren si pangusim haga no ka ba ar ka kot ka ba ar ka Bible kong kidong hangno badang kashen usim kiju ong kita ke restart kiba puli na ke jingto kiba sempang ya ke an kiba kenjaman sim kiba yo klur bat kibut yo do klur anda ki poi hangtai ha Jerusalem bat ki wat hangno utau badang kashan usim keju la itu yo Jisu kumusim ngan puli ke dekat ka pra bat habau Herod ulayo snow lawen kaying sim ka jongu shapting lawen upat ba jong kanong ba Jerusalem bat haba hadina ta ka Bible kong bat haba ula pa no yaki sa Bethlehem na marbahangta yala mu daw klur ula ongte kilit wat biang ro yaw daw klong bat onda pila syam wan ya tu lem syanga bangaru ngan yo wan mani yau ong bat ngau hallelujah kabamut hangning yoi u Herod udu nong sensyar bamauru u habandem mane wat lada kadon kabut arsa pau u tumuban peniap namar nadu kapor kabakayo Jisu la penwen yakiket sensyar tadi gay kabakabal kakren nang tan susu nganom yo ban song sahang ta ketika por ka badang kayo la itu yo kumusim bangin le ha ka por ka bukiyo ka ding pna aga gospel kat bakum Lucas agal no ka ba arpulai ayu ka Bible ka kren aga dekat ka balai popra to singine pen wow arpulai lai popra ka gospel kat bakum Lucas ka Bible kong la don te ka jing to shalor balato hakataka ding pna jongo hakaktin Greek hakaktin Roman hakaktin Hebrew de une ulong usim kichu dan kajing to hakapor kabukharu la itu yo kumusim hakapor kabau sasana pnaru la itu yo kumusim ong jamban nga ong hallelujah ang jambat nga hallelujah ang jam jujong hallelujah gospel ka jung Matius sakal no ka arponyo hakapor ka budan na gading pna ayu ka Bible ka kren sa pangu Jisu ka dekat ka ba laiponyo bat kila bu haneng ka kli jongu ya ka daw ka jing mudoy yo balato uni ulong usim kichu yes no udi usim keju baradi nanta ka gospel ka jung Yohanes ayu fat de ka ong akal no bakat khandai tangi pet banga sipang por ye git khot Bible ngin sawan fade sig jing batai ye ka por mda ka Bible kong kumne akal no bakat khandai aga gospel ka jung Yohanes haga de khot ka ba khat khandai ka Bible ka yotu kumne ka niru ka yotu upilat te baula tho ye ka jing tho bat bolo bu ye ka hakataka ding pna bat adina tho la tho u Jisu nong Nazaret usim kijo bat adina tala da pipuli ya ka benta shamba kijo ki dom kata ka jing tho ka jong upilat nai tho kumtei umdei usim jogi lao pendam wengno ta ka jing kwa ka jong ki
Ini pulih bangah agak dekat ke ba arpuar. Ayu ke ba agak keren. Agak dekat ke ba arpuar. Upilat ti ulaya tu ya kita kiba ong weng no. Ya kata kajing to. Ya ke bangah la to. La to. La pandem show. Yes no. Ya ke bangah la to. La to. Ude usia. Mde upilat usasharai. Namar bayi ka ka plan ka jungu play ka deban jabet ong bat nga emal la tho ude usia ong bat nga emal ong bat nga hallelujah mla shaban pendam wan ka hima ka jongme long kaman ka jongme hanong ba shlong haka jat penriau haka jat penriau haka state ha India shitalop ka perthai tang kendiat kiba thap kti ngakwa banong ya fi kaneka deka declaration kaneka deka jingpen bena nama ka bible kong uplay open scam ya ka ktien jongu shakri jongu bat kinong lam ktien ki jongu ong jambat ga hallelujah ngadai ka haga balang hari Amerika ngatrai gila ya yeng gila ya kenti trai Long gomta. Eko abanong ifi. Uniu laong yu haga kitab jing penpau padela penpau. Laong yu budu sim jongkis im. Ong jambat nga hallelujah. Katapa kapor kamde kapor kabudang klong. Kata kapor kamde kapor kabudan hang teh drong juga dimpna. Ubaki kren kile yu kat bamon ki kenjat ki bentiu ki sanar pna lekat bamon. Let's go. Andala yap la tak yau baradina ta wan pau kisendran la yang ai ke bor habneng badaga kendawang kecing ngobang ngap se katai ban poya ka dono jong pi ba jonga mentaru la dep ai hau ya ka bor habneng badaga kendaw yes no katu ka jingpang ka met ka jompi kan yo snow baka ka bor hau ka deban let no doni kong ibeng yetu yang adon mau haki klai jongai deng yetu yang te ngin dwai bekit ki mau kin kita ki mau kin ong bar nga hallelujah kita ki mau kin des apia ong bat nga hallelujah lai hanga balelai la de pipet haka shiti sik felapi ka long ka ba arga ka ba pra ula pen kongo wala daw ya mariring kat dor baru kupa baru mensema koy upen kongo ya de hadu ka jingyap ka dingpna namal ba ka jingyap ka dingpna kadai ka shinria ti ka ba kdo ka jungublay kadika rukom kum no baun penluet ya ka kle ka jong nong shon ong jambat nga hallelujah badadina ta kai ka baca haga dekot ka bakanda ka bible komta namar kata ka daw la aya ya ka kerteng ka bahalor ki kerteng bara glory to god shims ya kan ka kerteng kakerteng jonga ba jong pi ka deitang ban itu yang ida kakerteng ka jong ka don jingmat ka don ka bor ka don jing kala ban pen ban pelat ban pen kia kata kakerteng ka pen syapting ya kiksoy ong bat nga hallelujah haba pikot kerpat Jesus don ka bor ka bapla kakerteng kabayam tada kakerteng ka jong Jesus baradina ta kabam ko kumno shishu ka dekot ka bashipo baka khosiu barokan dam crop ani bo jing smobang ka khosiu barokan dam crop compare ki RSS compare ki Muslim compare mano shisien kasgi kin dem crop ong bat nga hallelujah banga ko banong ipihang taro mdetang upilat ubaong ngaong mga sekan ka pertai bom ngait nabalat ho mla pendam syo
kan dem krop ki khosio juga pertai barok ong bat nga haleluya nabalat ho on pendap ya ka utlit barok un plasena bau Jesus Christ ulong utrai ya kaban pendon buram yau kpa ong bat nga ong haleluya ong jambak nga ong haleluya kesam dan amat kata-kata kesam keba arposam lapan pulih kial hangtei ketika kesam kebangar ngas ngotenat ngakawa bani tuipin siwa bangan pulih ganeru ngakawa bani tuipin kapor keba ngade banle kren baru try juga nika jaka yes ngau kenika nongrim yung mani nama ba ngiduna ngimdon pisame yes ngau beradi nata ngakali nau taus im juga hima yes ngau namar bagani ka balang kala rung siya ka jing traikam juga hima ka jong ublay ong bar nga yaman ong bar nga haleluya pide ban rang ba beradi nata ngakali no trying ong try ngan duai sibet tang maswa duai ngakwa tu try ban puli hakmat jong uni try jaka try jong ga keper ngimpat ya kudor ngimpat ya penbek kam tang bangangi kwa ban tiet ikan ga jaka mensim jong ublay wong puli naga sam kabar pulsa wong gomda nadu ko dekat kebening kong bagata ka kasam kabar pulsa ka kendo kalong ka jong utra ndai jong uta ong ban ngau haleluya ngani thu no nomor bangala asu kwa ban itu ndang ila deb duai utaru teraja ka wong besar ngata ngamdai ken mo teraja ngani kendo ada itu no semua la lagi ki sok kerdot baru ki lalai ka kendo kalong ka jutra bat ka jingdap ka jongka ka perthai bat ki basyong haka ong bat nga haleluya ka hima ka jungublay ong bat nga amen ong bat nga haleluya firu sole chiyeng ibahe kanong rem ong try di mami try yes go di mami try yes go kanu ka bentak ka jompi kanika kingdom principles rong siya kataka jeli ong bat nga amen kataka jeli kabadonu boundary kasnam kajongo Jesu ong bat nga haleluya beradi nata tangin kot ang takbiat ngin jom adi nata kasam kaba arpusaw gad kabanyo la ong yo dos im he's the king of glory udeus im jungkapuram aniwaw namar kata tukantiyo ia ke kli ko piki kerdop pen kantiyo yalade piki jingkang bom jukot deus im kaburam unrong syapa ong bat nga haleluya ong jabat nga haleluya plea what kang ai unrong ubadon ka kerteng ka bahalor ki kerteng upade utrai jengka bleng bat ka kendo au ladap ailot ya kabor ong bat nga haleluya ngai fi nang ne kidon ki bapang sini diabetes kan lek baru no play lada don ki bapang mau kan ka por ki mau kin kata ka jong Jesu kan ikam te ke jinga seng niam kan ke te jinga seng juki riu ko ong jambar ga haleluya ngang ngang ni riu ko mga balai pitep la penyo hangaya ka jing ko ka jong play nama ka snam nama ka ding pna ka jong Jesu piru rang ba komta nang ne sekman nganom klet ko play shibon ya ngoyo play ngayo sngo usdang move play spirit of laughter umensium uba rekil pendap ya ka jing po sam reke ya ka jing reke hakashendur nganget ngada kwa ublay un ailam ngapa naganiga snge khamat jong balang bangin yo spirit of laughter andala duai penwai kila elet surok kia reke kia bat po kia shongkali kada do bakin saong
Kila ya biar kita ibalang yang tu. Berkawai. Kila nang ne semau lai. Kila sejayau semau prem. Sekeleng saudong. Kaya kebaca. Kirke. Rkeu mansim. Glory. Ngakemau wanu Ted Elman. Wei niki pastor sahib dari Amerika. Beradi nata kaya kebaca. Haga jengalam jengi Reverend Lead Reverend Dr. R.J. Skinner. Hadi nata ngidon hang tesos tam auditorium. Hadi nata kaya kebaca. Yar kelot barok. Sngo? Yar ke. But idon iwe barker kila rayi sajing. Shimiat impat kendet. Idang rke. Sngi kababot baro shngi. Met dang rke. Hadulai milai sngi chur kesa. Idon kajing tray. Kajing ublay. Bam ruem. Di ruem. Kaya kabancay kani kapriyo. Andai kenden. Impang. Sngo? Im sliang im tangan. But iya tu tangi kijing mayan kijang ublay. Kijing mayan kijang ublay. But adina ta kai kabaca. Ito ni wei kong iba tap met yang anak kawai kataka hakata kawai kijing aseng. Yung pastor nga kuat tu pastor banlet sekmat damar banganga syong sadien. Adina ta tang bangat tieng. Dalet sekmat sarkeyong. Nga tieng pala barkeyong. Tang may isngo tarat pala dia kata kijing aseng. Baradi na tango nga, nair kaya kaya nga, sulit. Baradi na takay ka ba siya? Hindi, kata kami, hakasngi ka pabuhan, itay kong, ganito kay Fi, ita ng kong, ila telun na, doon ng tay siya, mat ka po, naman tayo siya, nang tay, ila telun siya. Baradi na takaway ka ba pala ka ba kraw? Kini kibayo ia kanika ia kajing rkea umensim kijing pang kijong kikilait no kapamayan ba kajing tray kajong blayvi habo mensim ju blay utray kidon kisok kidon kajing penmi kibabaha ong bat nga haleluya ong jaman nga haleluya tambangan na muslim bang tang adang don sibun ban kren yo nga mlapen kot la ong pat yo biang haga por Christmas isat keren Isaiah kalnugban kendai gadakot kaman riu hangila ayo kun badon kot yau ka kerteng jongu kabapla unong sela ublay bakrabor ukpabam jukot usim kajingso ong bat nga hallelujah the Prince of Peace. Don't give a kuslay, gonna go say, play a kerdap, unrong, usim, jongka jeng sok. Play a donut, unrong, usim, jongka jeng sok. Kajing sok kabakum no, isa hakaki gospel kajo Yohanes katsaw, arponyo, ya kajing sok kajonga ngalaino hafe. Lada bino hafe, jing sok, ne kuslay, jenjar. Lada pijenjar pidang don show shabar jungu boundary. Ya kajing suk kajonga ngala ino ban ngala ai hafi atu la ai hafi. Om kumba kata kepertai ka ai nga ai manga hafi. Sabs kajing suk. Utau de usim juga HIMA ong jambat nga ong hallelujah. Ong jampat biang ong hallelujah. Let baranga si Pangunus iya mulong kumno. Iway Timothy. Hakan ko baningkong hagadakot kabakat nyo ayo kababal kakran wow. Kabakraw kabamayan na do kadakata. La ong ruyo udeus iem pamjukat. King eternal giong. Usim pamjukat. District Council jong ililay la sulap miet tang kabab keliang siem acting siem tmai shu kumni bat kumtai tung siem shisha la klem kis siem kimne yes ngau kis siem kimne yes ngau and rekabas ngau tanat uneus siem bam jugat kelon shu bar nga hallelujah jambat nga hallelujah. Skau tenat I ba syam idang yathu yang agak sini beradi na tayong I yalap ang teh madan
tege betem nang te pada ke bejaya tem lang badi syam beradi da thai syam ye hak bakut ngatip ba kidon nong tem ki bawan syado kabamut nambar budon udon nong tem mensyua ya lap ya ke gospel utan ya kita ki nong tem ban ngapa ru ba syam galongum ne yang aru ngalamut ya election bagi sawan gitu ki MLA kam tu yes go beradi da ta kai ka bacari tu ibi hadian mengila asdang ni ka balang ki kwa ya nga iram mi ba jangai mi job laisi en khat san snem ki yam kita ki nong kersan jogi ki yam nang arung ma oh piaram mo ngam ngosi eru ya hadian ta yong shish ma ngila ram yong iba yam ta wi rang ba kidon kita men basan ru hadian ta yam wong kumno wong bado balak ban len bo bleu la khot ye ke kampas to dai te ban trei ya ka kam ko jong blai ru ka dai ka kam ko jong blai ban sakri ki briru ka dai ka kam ko jong blai ila temen de ban election mo fi wong let's go ufa am dami hadin kendit kan sando to ban pasan start pada ka kli kana on gong breast wong to kutengu breast satem de shu ba me pap kala kpu ki ma me pha no snon na dong ka temple wong yes go wong to tang mo pinio ya rke kan yan veradina tang jubab kum no ne thui pi nga jubab kum ni ngong ba ngong i sarkar Meghalaya i red palat ka portray kamru san snem ka klem no teng ka klem benai ru ka sarkar ka tulop ru ka red Henry ka government ka bangat tray mga kam klem syo Ombat hallelujah kam klem syo lano ru King eternal Ombat nga hallelujah Ong jamban nga hallelujah. Nga kwa bonong ifi ka ni kapor ka mentang ide ken bentung ay ka jaj benriu tang ba nga kwa bonong ifi ngingi de ki foreigners ane. Ka jing long thrice nong ka jongi ka don habneng. De na kata mene pimpat syai bah menta tu pila la syai menta dengan pulie biang ka bang pulie mene. Nga pulie mene kumne nga pulie. Haga du ka besdang. Ngam tra Bishar jongi utrai ulang nong tawan jongi lokeba utrai ulang usim jongi un penem yangi ong bat nga hallelujah ong jambat nga hallelujah kalau kau besngo tu nak adu kata ngiwan biang siu Timothy baningkong aga dekat ke bakatnyo ia ke Bible ke keren ngimpat dap ang tu nama ba don sipun kiai ke beren keren kam kotjo tang bangan persyang ban be kat bala tius im bom jukat ubam ju yap ong bat nga amen ubam la ban yo i uba ublei tang ma uyi ulong ka buram bat ka jingpen don buram halakarta amen ong bat nga amen ong bat nga hallelujah utaw siem juga HIMA hallelujah ong jamong hallelujah pim kwa baka HIMA jung utakan wanangi Gikwa haka nong ba selong haka jaj penriu haka jingam haka mat haka jingmat baka taka HIMA kan sensyar. Lada tia haka bakum kini ki jingeseng kita kila lepap. Yes go. Anam de bandon bantai. Yes go. Lada don ki badang poi kaskor ka jabing kan poi sayo samot peran kita kila lepap. Kita bandon hang ni. Kedau dah kati jong pi kan ni kapor mentah ka khli jong pi kedau lem ni bro barang ba bro le ya jing mot jing perkhat jong song khop ngap ya ka tien u blai pan em ha ka kerteng u jisu
Aga jing tahu ketika macam. Praise the Lord. Ngangai filayo aga jing mat ke jauh Chris. Mau ngangai kai keba ngangai utrai usharai yang aga ni kesengi. Ong bat nga amen. Tadi play jungi nganai. Beradina tas kau ikan bentau. Tau play. Ubakat tau bakrau. Lek kum no pidem. Sngau bang adu kata-kata. In pulih bat nga. Lek kum ni. Kebaik ka ong. Tau play ubakat tau krau. Usong halor kaget. Ong bat nga amen. Gini fet bat nga ka kitab. Jong Yesaya ka lumen rio ka dekat ka ba. Nadu ka menikong. Haus nem nubus im Uzaya ulayap. Ngalayu yu try. Bau song alor kaget berjerong. Bat balapin kentiu. Bat ka jan sempiar jong u. Kala pendap ia ka temple. Prayer show. Kamu penting yang bikin dia. Kini kita ki jing tan Israel. Kini kita ki jong ki jing sok kerdok angin. Ya kini ki kot tasel. Katu ka kentai ke bapang Islam ke bat ya kini tasel ke bakren ya ke tim ke jemu play tim. Tanpa pin deptan kembali. Baradina tahu shong nalor kaket. Baradina tahu shong. Udanya kajan sempier kejungu. Baradina ta kamkot tangkat ni. Upriang yaka. Kabakren yaka buram kejungu. Kaburam jokaket. Ombat nga hallelujah. Ya sengin alay hadu hajam jokaket. Kumui saya ngalayui yutra. Glory. Ya seminat kum kapalan. Tak kalau berdoa kau. Ya seminat kamajan. Kam kontam mapinom. Kam kontam mapinom. Wakapan kajiaseng. Kamabantam. Kadeng. Hajan. Kaket. Kacolo. Om banga hallelujah. Om jambar nga hallelujah. Utrai. Usyong. Halor. Kaket. Nang nemi lejwat yo try. Aplay ang nomedan aplay. Hakakamratia dem kosil dem pelup wat yo play pinsham yo usong halor kaket. Hambat nga hallelujah. Ka Bible kong kia perta bakoy kumba pirwa kumba pirwa les bakati bane kumba pirwa. Ketika angel nriungut kidon, nriungut ketika angel, kila kumno, adinan tak ketiki, kila kumno kitab yaki kecap kijong kila ketika kitab niang pada kibe kitab niang kihe. Pada adinan tak kiperta bakoy, kiperta ketika angel nama ukraw palat kidon hangta, baru saya ulit po yang ta. Baradin bagi perta kinongrem kikiwen kikenyo. Kau banong kau worship team kat bafidang mani yotra. Kadang kajing pen kenyo, kadang kajing pen kenyo. Lapin kiwen ya kinongrem kamtam ya kikerdop juga dojo. Om bar nga hallelujah, om jambar nga hallelujah. Kadang kajing wen, baradin anta, kadang kajing wen gane. Kadang kaba ngobang, kaba kraw, kaba man, adu kata-kata. Kaba kren ya ka jing kraw. Jong ka jing sensyar ka jongu. Ka jing kraw, jong ka jing sensyar ka jongu. Une pokat nesa. Haga kitab jugu Daniel. Ule kumno. Uyoi ka tu ka dur stasyu. Dur blay kaba he kaba jerong ba. Berkata ka dur blay ka bahe ka bajrong do posniu nasdang akot ka jing posniu ula kalet no wat nong batay mlap rustat hakari ka chongo hakabakot ki yo Daniel o banaka naka jinglong mra ule uju
o Hebrew. Baradina tau Daniel o klino try pen pau Daniel. Ya kata kadur blay. Nebuchadnezzar kan nega tik pasnya juga. Oh, ang hot. Kumno, o yi kadur te ka kli ka jong ka bada ka ksiar. Ka ba jong ka ba he. Baradina ta ka thau ya ka hima Babylon. Ka Babylon ka ba krau gyong. Wow. Nebuchadnezzar dius ilmu ba krau jangka. Baradin jong kata din jong me kan sami kawai pat kahima kabakama po bat kadon ya ka rupa hakasyadem ka jongka kata kadiga Medo Persia ngana muanra lot ya kisnem na marbakan simpon nanda kami sekawai kata kadai ka empire jong ka Greece empire takade de ka Bras da ka renong taro gaba pernai berkawan sekahimaro da kanar sngau iron baradina ta kami sekawai ka bakadu ka de divided kingdom kata ka hima ka bapat ka bapra kendiat kanar kendiat ka do berta takade kai ka ba ka kitab jung Daniel ga yatho wow Ango you blay. Kada duba. Na siwang ngong try kublay sibon. Ngam dabu da kabakum no nga ka peningo engan nga clear e clear betar nga clear na katega kitab ju Isaiah su Daniel season clear ngalayo ay gani. Na du manem step ngale kumta. Kadon ka pon ka blay u yalam kumnero. Baradina ta ka Bible ko ngan na don kini ki empire kini ki hima. Yes, no, don't we sincere, don't we steam kisim. Madu katika por. Ka Bible kong kumne. Ngan puli ka lanong ka ba Daniel ka dekot ka ba sausan. Kat kumba melayoi. Balaklau yaw to mau naulom om da kakti. Bat balapen lewet ya kan nar, ya ka renong, ya ka doberta, ya ka rupa, ya ka ksiar. Baru bleu bakrau ula pendip yusin kai ka ban saja hadin kane tega jing posneu kalalong ka bashisha bat ka jing batai jongka kalong ka scam anda kum tau Nebuchadnezzar ula dem ngon la kakmat bat ula mane yu Daniel bat ula hukum bakin ai ka jing knya aingo bat ka jing ilbi ya yau bleu jung Daniel tadi Nebuchadnezzar. Na kwa banong ifika ka poranda. Hallelujah. Kabado kong la cloud ya do ma. Na to blom. Onda ka ba cloud da kapdi. Henry hakarukam ka ba mayan uli ugle. Ka ba mo udaw mau mi beloit nantai. Usyo ya ka hima Babylon. La penwet ya ka. Usyo ya kini ki empire boro ploy la penluet ya ki jen ong bat nga ong hallelujah ong jambat nga hallelujah hang te Delhi kala bandon ka sorkar BJP ka beberngem yo Kristan undon umau uban sa syo ya kanoga borsen sya ong jambat nga hallelujah. One let shifting. Mau un penem yangi. Ang bat nga amen. Ublay ulong unong bishar jangi. Ulong ulo giver. He's a king. King of kings. But utaw mau udaw Jesus Christ. Ang jambat ngong hallelujah. Un penluet bat nar. Bat rupa, bat ksir, bat renong, bat borsensyar, baro. Ang jambat nga hallelujah. Baru tahu mau basyo. Udah Jesus Christ kan. Ngadon ban ong kumni ya ga balang hang ni. Hashalom. Ya ka Christ Tabernacle Church ka ba yosngo. Nga kren na ka protein sim. Sila bandon kibapet ya ka ni ka por ka ba menta online. Ladam don bapet ru
kabalang haslong kandon kajingiada kajungunu mau jungublay. Ang bat nga hallelujah. Kamban syapting on terlihat lut yeki baro. Ang jambat nga hallelujah. Ko kabalang wat syapting. Ini pulibat nga ka kitab jung Esther yu ka Bible ka kren. Antai basanan ri la banjur bepinom klet pu story ka ne. Nga klamyo si wan ra eka. Sang ini fet yang abat nga menta. Nababa ngidon siapayan brook. Bagay ka ba ka Bible ka kren. Sa puli mapi ka kitab jung Esther ka nung ka balay ka dekot ka ba prado ka ba katway. Ka Bible kong ngadi ben puli. Tiu haman ula ongo asaras iem. Kata kapor ulong iem asaras. Don kawai ka jat benriu ka ba sapret ka ba penpriang hapdeng ki jat benriu hakisnat baro jo ka HIMA jome ka report snio. But ki an ki jong ki per na ki an jong ki briu baro. Lamni kim sumaria ki anus iem. Namar kata kamlong ka jing mentoyos iem bansha yaki. Ladaus iem u ibet ai ba on to ba on penjot no yaki. Bat ngan siu mga shipau hajar kitalen rupa hakikti kita ki besumaria ki kamus iem ban walam yaka haki jingken show jumus iem tius iem ula lau yala kasati nala kakti badola ayo haman ubabut ya nong sensyar hapo jongo ukun jongo hamdeta data unong agak unong shun jogi ju. Barus ia mulo ongo haman. Ia katakan rupa la ai hame. Bat ia kita ki briru. Banle ia ki kat bame ibet. Yes kau. Hau haman. Tadi kejai penriu. Hebrew. Ada ban shot not yau. Hakisi jogi Esther. Badadina taki lapha. Ia katakan nokol. Lapha ia ki nong pet dak. Shakishnat baro pendu jai yegju nalaju namor bala sain musiem sakasati ju musiem bala ai Muhammad kau stamban pendu no kata kaya seriem ru ya kacing temu jong kinong India ya ka balang Kristan yes ngau kini ki brio ki don ki an ki ba pher bat kim ko ngu te ki long jing e te ki la sapret kinang roy Ngau, tak ada kabacari India. Badadina ta umar dekai, unong yalam jugi, jo, uang igesta, lada pamle ayay, hakabakom ka negapor. Kacing penem kan wan nawaipat. Henry mapa, bakayin ka jom pa pinam light. Badandala kren umar dekai, yaka kabakot ka esta kayo menjur ban penlingkat. Kajubab juga asal kong. Ladangan yap, aingan yap kong. Ladangan yap, aingan yap kong ke esta pedeng kata kapor. La sainte dekat sati juga usiam. La pa ya kanokol ban penjot ya ki tiau. Berke esta kayeng pedeng kabakum kata kapor. Kuak bonong agak kesngi kementang kuak ban penseriem pan ya ka Christ Tabernacle Church kom ka Esther yeng ka bakom ka ni kapor yeng ka bakom ka ni kapor kam kta tang ya ka state kan kta ya ka ri India barokaway ong jambar nga hallelujah ong jam ong hallelujah tang ban penlingkot ka ka bajang kuak ban yuthui pi adinanta ka esta kayo ya ka jing syam sngo bahaju usim uklem ra yu ding du ksiar jongu henry kayo rong kam syam sya peniap ka esta baradin anta kay ka baja pan kay ka bapakwa baradin anta la thong ya ka kum ka mahade ka esta baranda la pha ya ka bakan pan baradin anta kay ka baja ka ya thu ya ka jing e jong ka ni ka jat ban rio kaya tu ya kecingnya juga dikejat penriu. Bahaus im ahasaras. Baranda kaya tu don kibet temu ben lekum tahot. Baradi nata ude uniu haman ken.
Siemu melalacu. Palot ya kesati naga keti jongo haman. Kasati ke bau siemu lau naga keti la jong. Baradi natala ya kata kesati la ayah ka homor dekai. Top yang sekawai ke nokol. Baradi nata pa. Ban long da kong pong ndai ban jap kini kijo. Ya kini ki Hebrew. Ben ban kai ka baka Bible kaya to. Uding pasi ubaga latmu lasna Haman ban pasi u Mordekai la pasi ya Haman. Ong bat nga amen. La peniap ya ki shipongot ki kon jong Haman. Ong bat nga haleluya. Bakata kai kingile nga kwa ban tupi kitarik kumno pitep. Kat ar kat lai kat sao ngalakum kelat rubanya tu amadan. Yes no? Kat lai kat sao kat san dang biang gaskor. Ngayos ngoy basan Henry. Kat lai kat sao kat san jugu penai uba kat ar. Ka kalendar jugu ju. Adar. Ubnai adar. Lamut ban penjot tiaw ya ke ju ya ke Hebrew. Henry lapen kelon kram yakin nong shon jongki. Bat hakita kisngi kat lai, kat sao, kat san, kadekapor celebration. Ong bat nga haleluya. Haka kat san lele kadeka celebration. Kadeka jing shat kemen jengki ju namar bau blay ola pelat shiliang yaki. Ngakuak banong nga kadekapor kabamenta. Kiba ik ke jong ublay. Kabalang ke jong utrai. Hari India baru kawai. Nadu kan ikasngi la yai penkan mau yang daw syakri jong utrai. Paso sulai long kumbag guide yang pastor. Kadika decree. Kadika declaration. Kadika jing penbena. Kai ka bangi penbena ya kataan pendap. Nama baka Bible ka ong tong ina pet bar nga kandihat kadika porum da. Ngin pet bar nga nganda puli gini gini hot. Ngalap pelit ngalap yo biang. Aga kitab jungun nui thal Isaiah agal nong besau pusau ke dekat arpon rio. Ngobang ban puli nadu ke ba arpusan. Upa pendam no ya ki dak jong ki balam le. Aga social media bene la pa yang the way sepang ke jingle kenya jong pastor pa yang to katarukan pendap nang tenan marbisu kabakren sepang kajing ritlen kajing batai to kan pendap kanegaktian yau tau briuru uba pendamno ya kadak juki balam ler uba penlam wer ya kinongkan ton penlam wer utrai uba penpaida dien ya kibastart but uba penbiet ya kajing tip jongki kipam rublay tadi kaktin jong blay arpon rio upa pen scam ya kaktin jong syakri jong haleluya but upa pen dap ya kajing ya sela jong kinong lam ktien jong kat baka worship team kadang ruai pidai kinong lam ktien but kadang kajing ya sela jong pi on pendap kat baka tu ke prayer ten kadang dwaya saat apuro kita kinong lam ktien jong play on pendap upa ong sepang ke Jerusalem kan long kasnong brio tongan pulesyo kabamot ya kajat benrio ka chongiru kan long komta tadi ka ika baka ka kren ngan leit biang syaka basan pusau Isaiah agar dekat ka bakat nyo ngila ya kren sepang Haman kejing perngem ya ka balang ublay shitlup ka ri India ong kren ya ka pertai shitlup to traun le komta ka atiar baro ka batau persya Yepa kan lar kam ong bat nga haleluya ong jambat nga haleluya ki butap ki Haman kila akot no ki jing tmu baro kila penwai no ong jambat nga haleluya fi pediang yang aku munong nong syara jong fi pediang yang ada kajing ye lada ngapen bet i pastor faithfully i pastor Henry kidi pan pediang lada ngapen bet ka bakam ruki deban pediang. Yes no. Kalong kumta ya firu. Yes no.
Ngak wa bono pi ka jing duai pen kre ya kan ka jing seng kala khlan palan. Snap ani kai. Snap ba wat lek pen. Snap ba. Kala khlan palan. Anda habaka khlan ka trekam. Yes no. But anda baka ni ka jing duai ka baklan ka trekam ki spirit ki manifest. Ngai je fi bro. Yes no. Ngai je fi. Ngai je fi we pi we. Trana ngam don ka basaliang khaman. Kam don ka favoritism. Ngam long one sided. Yes no. Ki spirit ki demons ki don met kim don. Ki trekam lang bau brio. Lada pim syarai bah, yok pentrekam ya fi. Dena kata dau syuai sekamadan tma, hab duai. Lada pim duai tu yoken. Dekemta, ngakwa panogi fi bilek kumno, long ki besyai kai, try peleng giri ki spirit ki betreyanga. Yatingko yadam, ki manifest ki spirit, kentat ya kato. Ong jambar ngong hallelujah. Ra agak tibaro agak ngaporam da. Ong kamet ke jonga. Kadai ka ying shong ka jong mensim ba ko jong blai. Kam de ka jaka shong jong ki mensim baman. Kam de ka jaka shong jong ki jingpang. Kadai ka jaka shong ka jong mensim ba ko jong blai. Ong bar nga hallelujah. Ang bar nga hallelujah. Ba ngakwa panoy pi lese ulong hakabawai long pi ke baklan king ya ke jing king atiar ke jong play baro kanama pinla banile pusha ke boy top ke jong setan don kamban king atiar what you let sekathma klem duai let's see pila banong kalok ke di banong yu lok ha pila duai ba let's see ulok unong ye kalok pila duai ba day let's see pesan Henry lawan iwan ngi don si pan bro pastor pila tho bhai ka notes yes go ilong ye ga pesan Henry nama mitiang yung empat pen kreate hadin ta pila tho ma pastor banda de yo rung kamera ngai la flier yes go kata kadi kijing pen ben oh ngas ngo thu pleng kumta ngakwa panong ifi kan ka sngi kamta wale klet ya kan ka we uta ubam sya kita ki bom sya ya ka correction ru kidi ki kinjam rat ong ka kita proverb don kamban sya pen be ong bat nga amen ong bat nga hallelujah namar ngi paro khoj ngi dei ban rung leng ba ki khrdop juga beneng ngin poi sya beneng mangi paro onam don ban sya kantaj ong jambat nga ong hallelujah katiat ma baro persya ya pa kan larkam ong jambat ngong hallelujah ong jambat ngong hallelujah tadi ka ketin ka jong play ngilai keren mene ngan wan biang sekendiat agan ga porim da utau sim juga hima menta usyong halor kaket ani wow ngap sa ka family ka jong pika dan problem kakor ane bahaya ngasam kadon problem usyong halor kaket ani wow sngaba gi bagi kecang play agan ga por gamda adina ta ka bang gong gom no pidam adina ta ka khndo baro ka dap da ka buram ka jongo ngan leit no komta na mar ba mende ngalawan ya ka to ka benta ngan leit no sna ka diga we ka benta kap kendo kadap de kaburam jongo ong jambat nga hallelujah but nadien jonga kakhu kakendo baro kadap de kaburam jongo ong kakendo baro kadap de kaburam jongo kajinga sengwan kahima ka jome nga kwaman subi kam dei ban kot kadei ban yai beteng ong bar nga amen lada kakut no khat santarek la fail kadei ban yai beteng ong bar nga amen kato ka board jing duai ka baklan kadei shipnai ngi donu kenjeri jing duai
Piyu sngo ba don ki kenhuan ki ba don ken jiri jing duai kan no. Asi. Karar kenta. Ar pursau kenta. Ar sngi. Lai sngi. Shibanai. Kublai shibuni Pastor Robin lingdo lingkoi. Sngo buram yi. Habang yo sngo bau Pastor Paul Thangya na Bangalore. Why ya kataka hall kaba kador jongka kadai kabau demensiu kumba arklur baiwai hadali nang non yo pisa anda habau lek udeu Hindu pinlayu kai ka kam jom pikat ne pinwai pin pelot ngin duai nam tagari India ka arklur ka jong u ka hiar sya ka ar paulak oh margala no ya tadi play jongi let's go ar paulak lasok ba kiwan ko manril tali ki aeroplane na Bangalore ki duai lai miet lai sngi ki duai shajingit ani wongo ani kadai sya ka ta ka rien dia tabai ngo yo play ba ka Christ Tabernacle Church kadon yo kinjiri jing duai mdai lai mi lai sngi shibnai ladang nilang beteng kanton ka bakam kraw ong jamban nga hallelujah ladang idang beteng kanton ka bakraw tam sao san riu nyo terek hangte hajrong ka bakam kraw ban ya kapodo kan saja kan ka revival ka kendo baro ka dap da ka buram ka jongo ani wow tadi kay ka bakabambel ka kren Habakuk hakal nung kaba ar, hagadakot kaba katsao, kakendo baro, on pendap yaga, dakajing dip, bat kapuram utray, kumbaki kitap yaga doriao, kanika di bandai kajing duai kajongi, snap ngakwa banong ifi, kanika di kajing dip kaba jelio kaba ngidon kam, kanong ba shalong lada kadiban dip. Kabamot day mapi. Anong biyang sijasin? Well, siya wang adin bala report kit try snong. Kadi ka snong Jericho. Wang wan rayo cute mai. Kadi ka por ka ba ay biyang basan Henry ka to ka jan namar ba kan kam kring ya ka jingmat ya ka jing sempang ka jongi ay biyang lele kum tula biyang. Biyang me. Kulay sibo. Pastor Henry. Hadirin tahu Elisha, andaulah yo ia katakan barandi jongu Elijah, prophet. Hadirin ta tuang nom biang. Hadirin tahu le komno onon pai hap cross biang ya ke Jordan ka ba meneu yo ia ke kamba ka ba unong yalam jongu le sempat Elijah kiat doreng kiang. Sesiliang. Hadirin ta Elijah ke ministry ke badang sedang. 4 tip kumno. Bang ko ban yutu fiu le kumno. Taru ngalakre ni kendiat mensyama. Adina ta hadien bau shim ye kada berandi ukat no ye gijan ge jongu. Ukat ye gijan jongu sya yalam. Yasmo ukup ye gijan kop jongu nong yalam. Ukat ye gijan jong uba 4 kup bor. Ushim ye gijan kop jong kabor. Baradi nan tahu dang stang ka ministry dan behikai show. Stang ublay. Baradi nan tahu la kli ya kata berandi jongo. Baradi nan tahu sempat ya ke Jordan hang no ublay wele jawang. Usempat fat kita ki kikat arliang. Ane wow kikat. Bangakwa ifiru fin salej hadin kani ka jingeseng. Yo ban bat ya ka jan kop jengkapor. Baradi nan tahu ya rengkau boy sesiliang. Kipat ba jaga ka snong kiong Elisha ulami pujli haka jaka jo Elisha. Kitu kiba penrem mene kiba pen. Kau banong ifi lada pibat ya ka jan kop jengkapor. Hadong haying kiba ben kiba nyoben ya fi kin saperto ya fi. Ong jambat nga eman. Baradi na ta kiong kumno, kiong kani ka kendo, kabalingki kani ka omro. Wang wanra o kiu tamay. Baradi na ta buya ka malo,
kwa banong kumno siya nga uniw cute mai kumno siya pang uniw cute mai dan kamban penyasno kumni kim ju bu wain hakalwas ni kabarem namarkan sabatay kan sakan kata kalwas ni rukan leno kawain rukan jaw leno kijubuya kawain tamay hakalwas ni kabatamay kawabanong if don shibun bahagi syakri kijung utray kibla syapan pep ngan saya keren bade Pastor Henry hagini kisngi udon syakri jung utray udon kawain tamay tangbu udon hakaniam la ruj lain yalap katto mbit kumni kim jubuwain tamay hakalwas ni kabarem namar bakan penpep ong bat nga amen ukiut mai ukren ya kabalang kabatmai kabalapentmai utrai ai ka jing tak pati kabacham ya kamalo bu hau kiu tmai bakan om pep kakam ka utrai ong bat nga amen ong bat nga hallelujah ukiu tamai kakren ya kiyai kibatamai nama kiyai kibakraw ken janang ni lalu pipuli biang ang tu Isaiah Andrew kat kabasan Isaiah uleniar hangno hajan juga ket kajungublay nakwa gani kapor kamantavi kani jingang nun la kaliang di Pastor Nicholas Tariang mo yung ko kay kabanja po so din sansnem and din chipos nem ila de bong yes no kay kabanja bakani ka jingkwa ka zonga boblay ula dep say hoy nang niki pastor ki evangelist ula dep say nang niki Bible teacher baki waypat ula dep say bangakwa boblay un say ya ki revivalist nang ni ong jambat nga amen oblay un say ya ki revivalist nang ni ki revivalist kini ngan sedang suanang day agar khot ke babot riu la nen yo sepek Isaiah hang to wong ngahang ne payaga blay ngahang ne payaga dangong ki syakri ki jung tra ya ki kat to kan ngap ngak ngak don ki syakri ki jung tra ki ba kren ken tho baba syapang ki syakri ki jung tra ta manganom jer keteng ani lai tilot pastor gitu kipriu kila kendo lai tilot wisaya ulekum no ngahani pa yang awang la sarenda lot paro kita revivalist kita revivalist kendiat Charles Finney sapuli ke social media le supa udah loyal ba start ba hakanong ba jongu tadi Charles Finney Baradin ang takay kabatsyangan kawam ni tubi. Udang don sibun kikam. Sama katong kacing pengkendo kajong mensim cukup lay. Teu langam jelang syaklau. Udway. Umkot tang kata. Baradin ang tau tey dekadeng ang tey ulatli kidiang. Balalal apen me edeng. Lakenton giding yap. Barwa syong kamajray kalakloy Baradin ang tau don ang ta. Juang ya kata. Bat usak kendet tat hadien la shem baki dikidi yang barok kila ingkong kai la kala depay kabamut ma iwu uru la inglot baru ni udah briu balik shano bulek kadang ka revival baru Isaiah ruang ngahang ne pak yaga udah ubasisi nang tayo kadakot kabasan wangan sayap ang ne wang Yas ingin ya poi sejan juga ket ke jongublay. Kata kalong bangimpen kesan teladi. Yas ingin lej ngang dengan saya buang ngan sayap ngau betengit kerem yang sentor. Ngau betengit kerem yang sentor. Nama baki revivalist. Ki dai ke bakum no pitep. Ki revivalist. Ka baka sentor ke jongki. Ka dai ke bakot. Nama hangta wong utrai ngan bu ya kiktien ke jonga haka sentor ke jongme haleluya ngan bu ya kiktien jonga haka sentor ke jongme shwa ya katakapor
la shim yuta urngading berhem dau tau wena ketika serap u angel balakan ta ia ka shendur ka jong prophet hallelujah ketika jing angnon ngakwa benar pi kem kan ka sngi kendiat tayo la ne benai ngalakren pimpat ngai bau blai la ra ia ka Christ Tabernacle Church haka kenjang ka bajrong Plaway usyakri jong utrai polo pastor ka balang sitasi kam donchu haka level ka bakayeng hangtei hamal ki ground kala deya ka level ka bajrong ki messages nang tapade ki jing rwai ki jing tam ka jing syakri ka jing don buram ka don joy in the city pimpat nget tang mamanta te pis ngoto bawle la ra ya ka balang ka way pat ka level Ong jambar ngong hallelujah. Ong jambar nga hallelujah. Nga kwa barong nga kadi kasngi ka manta. Kani kadi ka jingkwa jungo play. Yang inwan siya kakhet ka jongo. Siya kakhet jungo sim kisim. Ka John Shimpier. Kapapendap iya kata ka jakan. Ubadon iya ka kerteng ka bahalor ki kerteng barok. Kani kadi ka jingkot ka jongo play. Iya ka balang. Yang in one hajan pa yanga play pa yanga play bakoda ngamar nang ne kan jaga jing ot ka bakra kan don ka end times harvest kan ka nong rim yung mane jong imday ka yik mane ka nong rim yung mane ka jong kadang red palat kan don ka end times harvest Kandun ka end times harvest mano banayot pipilong ka mlo jong ka prutay how kiyo ubatimay ong jambar ngong hallelujah ay ka jing tap ka jam top jamba top jamba top biangba top jamba ka porum da ndon knahane kilarang ba top watch out ka jing pin pep top shot command oblay one ka HIMA ka joma top kti yero you try ay alade but contay but shinrang banga the dway can just signs miracles and wonder oblay le ikikamba top shoot stang banduay artat stang banduay